Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya nanjunikanaya dosa syirik, dosa parua, dosa sekutukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ia miantunakana karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mangiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Punania ko parua Muhammad yari niancang Nabi sallallahu alaihi wasallam angkanaya punania ko parua ya mi antu la yahbatanna amaluk, hancur ki amalannu, puasanu tena natarima Allah ta'ala, sambayanta tena tarima karena Allah subhanahu wa ta'ala. Punania ki panggokan syirik, ia miantu syirik lumpua mangar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunanna minal khasirin, natujin-tujin lanjari ko ia miantu tau rugi rilino talabi-labi rugi rilur bukona karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ilalan riaya marangan akana karena Allah subhanahu wa ta'ala. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Punna niya kia panggokan syirik, niya ki panggokan menyekutukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, hancur ki apalik baka nagaukang jaritena natarimai ibadana karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jarinne bahayana nikanaya dosa parua mangar karena Allah subhanahu wa ta'ala.